abarukiwa b'ekisukuru ky'Oboroso na kiria ky'ekisekondari nigo bachakire kogenda seruse ntambe y'omutienyi oikumi na kabere abaibori nigo banyarire ko bakuboligwa ko bana abana babo na kubasemia aliara bakonya asama tukale mutwe ukwana somo yiga bokobekerwe gutwa kwa abarukiwa ba PP2 sukuru y'Oboroso ya Basis Junior kutoka Segwadi ya Bogusero bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii. Director wa skulu yo Philip Mose kubwaterana amo nabakwani nigo babolire abayiboli boigo kwerusanania kuba kolia abana babe mirememe kon nasomo yigabo kobekera kigutwa barakiwa ba PP2 ase skuru ya Basis Junior kutoka Imea Mosocho wadi ya Bogeka bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii. Ukwanekerekyo director wa skuru iyo ya Basis Junior Serieta Philip Mose niga asemiria abaibori kubaikanga abana babo anene mono aseruse ntambe mutinyo 12 ili gocha kwerusanania nebikore ao byobusaria. Junior School etwabwate omoyega o PP2 and PP2 graduation and prayer for grade 6. Abana twabarendebya gwanda barenga etokosemikero muibori gaki kabamo n'abana baino bakoresi homework barende nande basemi kingere kisemo ekibagokora tobeneke enenga mbare safe nande mbare senginje takire nande bwenerete iribanya gukina bya onye nabo abayibori nigo baburi gotabakoria abana babembere memenge chinga kiechi cherusa elio konyora chinga kicho gwetera ali ababiri bakoyasoma asomwa kumugima. Most parents musiende mkuwapatia wasasi mkapatia watoto kasi mingi ili wasiche wakasahau masomo. Assign them 1 2 3 things ili ambao watakaifanya vile vinaambatana na kasi ya shule. Asa sema kama holidays sema siku kama ya weekendi kuna wale wanaelekea kanisani, huko kanisani kuna duties and ensure that wakielekea huko kanisani wamefanya hiyo exercise wamepewa huko, na homework ambao watapewa hapa shuleni hakikisha kila mtoto amefanya homework. Asesemo yayo morandia aberorangi oyorenge gatia bakwani abanene ligaboriri abayibori ko basemya na ko barongeye abana baba sobwanchani chinga kiecho barachiko banabo asegeka higetambe. Pia nawahimiza wazazi, chukua nafasi ifahayo kuketi na watoto, kuwazungumzia, kuwaelekeza, kuwaonya na kuwakanya katika upendo wa kiungu na mapenzi ya kijamii. Waelekeze, msiwaacha katika mikono ya watu ambao ni waofu wakaweze kuwaharibia maisha mbeleni. Nonya nabo igati ya bayibori obaikirana nigo batogire na gwakabuna mbia mono gochia soboteneri bwe skuru iyo asogokini abana asichimbwa na boyiga asichinchira chibwenerete. Nasema leo tunashukuru kama wazazi kwa sababu hii shule imetulelea watoto kama wangu walianza na play group, so I'm so happy because yani ni shule yenye inapenda watoto sana. Kwa Reporter TV Generic Maube.